Haduk lai pesan ngut ki kertong ki beladep bantep kerteng na ki santili ki constituency Hariboy district menta ka sengi hadian ka jing bishar benia ya ki kot ki sla da ki returning officer ki lapas bat ki layo ru ban long kita ki kertong ban aireng hakani ki election aja ar pulai. Hakani ka scrutiny kabla long menta ka sengi la sakhiru ya ki babon hi ki kertong ki lapan pau ya ka jing ngau schem ban job na ki constituency ba ki mi ban aireng. Hakajing keren bat katu kat niki kertong kari boy kilapan pau ya kijing skau scam ban job wat la kasngi ban jet ya kinong mi kmat kampat boy la sakhiru hakani kasngi ba wat la ka detang ka scrutiny ban bishar banya ya ki kot ki sla jong ki kertong la ki long ni em ki babit ki paj ba anong kershan jong ki kertong ba pher kilawan ban sinran bat aimin sem ya la ki kertong hadu ko office jong u deputy commissioner kari boy hanong po na kaliang jong ki paj ba anong kershan jong ki kertong ba pher kilara ya kilama bat kumjo ru ya perta ya la ki jong ke symbol jong unong mi khmat ban ya khun hakane ki election araja ar pulai na ki santali ki constituency Hariboy district Dia pun lek sekutini na kermen ro ba impoi be sakathong paj ba jungi PI minta kasi kilawan katu ngamdon ngam du jing kermen reng milenti ba kinong bud jungi kin kersani ka parti jungi ka parti sekutini ka parti barintam kermen ba iwi inong song jong absing asamsi kini harap ban kersani ka parti ban kene ka parti ban rai ro ka par jong imlan sadar ko absing Teng la dapi perkat bah kalong ka jing pelut ka bomdon meaning. Ladang ikwa ban pensung tu yo pai ba. Kamtam ha ka bai dei biki election ngasngo ba. Ngi dei ban lek kren haki yo ki han haki snong ki thau. Kam na dei ku bangi dawan pelum yo pai ba ha ka we ka caka da ka ba pelut e ka spa ka po. Banwan ra ada ki kali mo. Ke ha ka jing shisha ki sngi yo ki dei ki por ki ba. Ki candidate ki la ban. Pensung tu yo pai ba ha ka jing lut ka balong ka ba dunatam. Banai ngo yo blai. Ye ka ba hadu kan klimat ka mentahi ngalong ni. Bangayo apa yang cepat cikya, bangayo ban penjap ya ka skutini minta kasengi. Jonga Patrick banai bar acara apply. De ke ga apil na kita ga jonga supai ba. Rong ba. Nga kepat da ka soret ya borok ki pat jong ka umroi konstitusi borok away. Ya ka bagian island ka jingkersan ka papura na ka benta ka jonga ku buai ni samla rong ba jonga ka than umroi. Ban penjap ro ban penjap benon borom yang aku kertong MLA nak parti PDF ha simbol umamati bat ba nakaliang kajunga hi kumu kandidat bat ba idon ru kathong nakaliang juga parti bangin poi ru sa kathong juga jingjob idon kasur idon kaler kaba serum seneng kaba ngin poi sa kathong juga jingjob Namar mat rekam di jungi sa ki pai ba dengan ada mempa ki polisi ba mat rekam jungi ki batlai na penta kan ni dong hai di jungi beda ina menta ki kun samla khantam ni don ka youth policy na penta sports na penta employment na penta ban dalam nanti ki bikin ki ki sap ki thong di jungi na pada ni don ki mat rekam na penta ki long meru ni ki long ki bon ki beduk ini kwa bangin ban ra ki policy na penta no bangin tin ban play ki lat ti na penta ki long meru ki jungi na pada kajing don kam na penta ki babun ki kam penroi tempat khantam tak college ni don kam ki college hapo mau hoti le ne mau lesnai mar ba ki kon samla ki jini nda ba ki la de 12 haban nation sning haban nation po haban nation silong kakta ya kajing lo tela dangi don ki college ni jong ni hajan kamut kam persuk iki pat kaduna ya kajing lo ki sat lang ta ki schools bat ki babun ki bang dang dai bele ta ka bentaru kam yang ba ngin lom ba ngin lang ya ki nong kersan ki jungi mo bangin ya kendu iki bang yo shu ban kren ban pensai ba iki matrikam ki jungi ki policy ki jungi rekan lang bat ki bahe ki jungi na po parti Kucing solo ya boleh belah ayah kucing tak boleh ya kucing solo ya boleh kemarin lagi baru lagi ada kena tu dari sini ada kucing solo sekarang ni dan kemana manage kita tak pun menilai kalau sekarang di kubur kemana dan nanggung dan tips kita tak konsumsi lalu kertong dengan sengkongkas labiang labang sudah dari kubur kemana Ambut siya do dan presiden tapi lagi tinggi ke dalam manage kita pak dengan hak yang dijunjung ya dah kejingkan bah minta kasih lapang dia labiang lut bah minta kadi kupur bah nilai caki nak kerjaan kecuali kecuali mereka pak iki panai kejing kerjaan kupura nak benda kini election kepanuan
bangin yo ya ka jingjop nak benta ka mau hati ke jongi nak ni ko parti TMC ka bang mi shakman kata ka shong kat kum haji skong ba ladaki wa bangin yo mi ni pau kata ka jingkershan ke jongi ka shong kat kum ta jingsno ke jongi ke jingkwa ke jongi Yang kaya kasem ke jongi ni kalag along kaya kasem ke jongi ba yuan ba chikri hak lupat ba hakano ko konstitusi ni hakano ko jaka kumba kalong kaya ni ki bahi kasem jongi ro ki bor ki belong ko ki mele armut ki de ki minister jo jelam kaliya masker mare baru masa malang har ye le bha beling ye jo bun ni ro mar ni tre hak ko chikri hak lupat ba ta kadau ki ailar ki ailen ti ki kasem jongi ban long ki ni khat baik ba ni le kumbala ong ngai pi ba ni wan ni long ban tre hok ba chikri hok ni pai ba ba sagwe ro kumbang long ka hak tu bisnem nadu arajar khatla du khatra kalong mele pa jonga ba nadu khatra ba hadu menta war pulai ta kalong ka jing pher ba ta long ngai long al pendep i gitu ki mati banasa na ka mati jong pa jonga nadu arajar khatla du khatra tong ta poi chu ka bor ta long nin pendep bangin urlong ya borok itu kam binasa basa tam ni bele pajong Hakani ke tek ba ya tang ano pi nga 6% la banong ngan yo hi gating job ka jingele ta ka don bat borok ni mo re baruta ka jingele ka don bat borok ka mga ngeskem 6% nga ngeskem ngan yo hi gating job ka bupuran pa na konstitusi hakani artri tong para match teba taman umno ko mo ngin ong kadon kame ano pi tambalong ki makham kong san ite kilong ki pocket meeting ni sa ya songkai risa pa lupat ba katay pa Jengak lut jangan nang isakmat ngadot sipun dia di jengak lut. Mentangi dang yami napok kamera scrutiny aga bakaladon ka objection aga bayade bat kanita dustur ka terpang tu jeni ka basau boy. Na saya kira ni kan na ka por sa ka por. Bat kani ka dege jeng anur ka jongan. Bat haba ka nungpo konstituensi ka ay ngai jeng job nan pen clear le ngan pen long ai sendon bat ngan tempau ka basai aga bayade bat kanita an sau boy ka jongi aga bayade ka jeng shim ya ka jaj ka jongi na uppa. Di Paiba jong ka umsing konstitusi ba di sobha pan island ke jingkesan nam ta jonga abang yale ya ni ka iso hot ni ka sun ko ga ko top 5 nam ta jonga hangli ko umsing ande ngeng scam ba jing kun ko jonga leng ba jingkesan jong di Paiba di duk kisuk di rangli ki juki kalong ko ban wan ra ya jingkala ha ka ni ka umsing konstitusi ba i ni di kata kadau nga sami biang banyak kun biang ya kenika election haunus nem arja apply naka 11 umsning konstitusi desa sisin nga apil ya ki Paiba jong ko umsning di soba ban island ke jingkersan na ta jonga ha kenika election wangta nyo yu thong jinjob na menta roi ka par nam ta ka phagamiat nam ta ki long song snong jong ka snong ba i jong ka umsning konstitusi bat kum juru na ta ka them riboy ba i jongi bat nam ta ka state ba ka jela ba i jongi Kibras media and teams apabila ay juga interview untuk kesini nak kalian kajongi buat tim jungi tidak long sukses bagi kasus jungi jungi buat nak kalian kajongi na ibang ikan siya kasi kaman manpoy siya kajing job atau Islam di buat Paiba high court ba siya buat BDP buat kamtam ikwa panwara ay cikala lima panwara ay MLA buat teman buat ikermen dulu ba kaya bagi latri nadu ki porba nadi win ki kedet pasdang ni ka ban pelitu ki Paiba ban introduce ki Paiba jadi i bagi dot siya kecilman ni ko siya job ay takut ada bidan kan Entah si la pendep di atas skutu ni di mai kubule kamtam yang ka election commission rangkat bro media baro raju kepor ngai kubule jadi pai jong ko umsling konstituensi habang ayag inti ngai ui ki jing e ki babon ki don hak akabide beki nong sa sinong akabide surok kelenti sinking kasurok kabajan e kabade kalang padon kalumku lumka itu kisurok hadu menta ki dandai kisurok kendau abangin phai sa kisurok umrleng ilong penrum penram
Ayu iru kajing tuna hapok konferensi kajongi. Agabay day baki college, universities, baru kijaka sumat. Kamtam ek youth ikwa ban empower yak youth, ikwa ban empower yak farmers, ikwa ban empower yak women's. Namar hakabay day ki youth, Kim Don Jam, Andrei Prime Minister Modi uang habaki samla ki kwa kam kwa jam kadon kata kaskim ka baki ong mudra lod haduk si folak ka kila ban sim kata kalon ban sengkam la jam ngi kom ko parti BJP ni wan syakmat ni appeal sakipai ba joko muslim konsensi makarpat yaki pai ba joko muslim konsensi lada kikwa ban jam syakmat jit ya ka BJP namar BJP ka keren bed habai de tangkap development Bless you. Oh, Cisha mata kasi ya dia ya baswat ni adon ke Cikermen dan job ini kena kok provinsi aga BJP parti ya BJP parti nak betagi Nongreok nak betagi Samla nak betagi Longkeni ko unong ko provinsi jungi